udla mina ugeza mina ulala khona yimi Ntompotsa yona nambe yukusupporta beyukunceda yonke bothanda imali yami mina nginikeza inhliziyo yami ungibonga kanje mawenza ama-piece job awuzivi nge-1 rand ukuthi uthenge ukudla kwabantu ngoba sengifakela isicefe waya ngithi so waphenduka isicefe something lapha endlini sisizane kubantwana. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Will Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today re ngolo ska Abuti Chonasa wa tseba hantlantla Ausblue kutla ke ikutlule ke na le pelo bohloko a wa tseba Ausblue ha ne ke sebetsa motho wa ka ne le motho o hlomphang ile motho sharp a re ke dula le yena o ke la bona Ausblue a re no ska ha ntho tsa ka se di se sharp sexa hlola ke sebetsa ska ke sa hlola ke etsa eng a re bona Ausblue mosadi ha sa nhlompha mosadi o etsa dintho tse di kana a re la ke bua lena ke na lo ska feel position a ka ska monna a re ke be ke ipotsa gore mara Ausblue hantlantle se ke dutse relationship e ka gore tshwantse ke dilo bane ke amrata mara ke ipotsa gore hantlantle why mosadi antella so guys ntho tlo etsang ke tlo lata Abuti Jonas a gutla a tla le gona tlo go jetswa hantlantle bothata ke eng ka mosadi wa sa hlolang a mo hlompha. Yes baby. Hi guys, I am back again la Abuti Jonas le kae? re teng ngwana o kae mama ya le nna ke teng motho mo ne ke kopa fela o jetse di viewers sa ona tsa Josie Bioscope wena hantlantle wa re ngolletse a re wa tseba hantlantle o iswa ka pelo wa ke bohloko haholo because of ke dula le motho ka tlung ke a morata mara motho na a mpontshe lerato le seng o mpontsha le nyatso fela se etsa lang nka re se ke le nono hantlantle ka tlung ke na ke thwekang motseng wa ka ke wena o etsang eng wa nthwekisa mosadi ona a ke re ke bua le ene o etsa sena a ke re ke bua le ene a batle lo mmamela ke re ngwane se go batla a re bontshane motho wa ka jwale ka ne ke sebetsa pele ha sa mpone jwale ka monna lapeng ha ntshebile no bona se fele kwane fela ntho e fetela ka tsela sa bapala ka nna ke ka mogutsa majolong wa hae ha sa tla lo kena teng mono ke a mmotsa gore o bane o nketsa tjena morato wa ka o ntse o tseba gore nna ka o rata so wena hantlantle Abuti o so qadile ho treata so sa ska ha wena o qadile o sa hlola o sebetsa le ngwane so itse mathata a qadile hantle 2020 nako e covid ne kena hantle wa bona covid o keneng ha yone na nsenyetsa lelapa hantle hobane ke re ga fellwa ke mosebetsi mosadi a qala o nyatsa o tlwalla mono itse na kwentse tsa mauswa ka ntho e nkutlisa bohloko haholo itse ena a fumana mosebetsi a zanga a mpontsha lerato le nna ne ke mmontsha lone ntho e etseng gore ene a nna ntsa go rwa kaka a nyatsa nyetsele ka bona ba nyane wa haholo ho nna le ona jwale ke ka ho ke itseng a re kopa letle le tlo nthusa ke ka baneng ke morata motho so wena hantlantle motho mo le batla Josie Bioscope e thuse kang tsatsing la ka jone e nthusa re lokise mathata a rona ka tlung le re mosadi a tlo le rwaka hobane ka phamisa letso ho yene ke tlo fella tjhankaneng okay Abuti he ha re keneng he ska ha re tlile o wena he re lo bona mosadi o go bothata ke kopa re tsamayeng team Mr Jones let's go jwale ya ba motho sa leng tsa o rwaka sala ntsa rwaka twa boholoholo kwana ska ha o sa sebetsa jwale a ke sa bona la jwalo ka motho se ke le motho o mobe o yene ha mbona se iponela ke tsebe hore ke eng ke ngwana ka pa o etsala jwang ha o sana taolo motseng wa ka ngicela ukubuza King maybe is it because maybe uyakuchithela maybe usuke wabona ama signs ukuthi uyakuchithela or something like that ngwane so into ngizusubhlungu ukuthi it's because of mina ngisasebenzi uyabona guys sentsane re emetse Abuti Jonas a bitse mosadi wa hae re bone re solvang jwang manje mina ngifuna ukuva from wena as umuntu wesifazane what would make you ukuthi mawusebenza and then mawungasebenzi indoda yakhe isebenza eventually mawuthola umsebenzi wena as umuntu wesifazane umchintshele yabona mina lovers into ngizokutshela kumkanane I'm such a sweet person I to kiss mo phela alone I won't do that and I will never do that I feel like more life in rathusana ke 50-50 I understand so kahle akekho fair umuntu akekho fair isuka sile nje ke bo Satan ke bo Satan motho moholo le kae le kae ke teng mama motho moholo rona ke batho ba Josie Bioscope mono bua Lady Blue ke ngolletswe ke Abuti Jonas ka mona so ke tlo mo fa sebaka fela le motsotso ga bua wa re ngolletse Abuti kopa jetse mosadi wa re ngolletse mosadi wa ka hantlantle re ke ngwalle batho ba Josie Bioscope ke because of ko rata haholo motho wa ka mara matsatsing ana sa mpotsa hlompo ka tlung ha ke tsebe ke because of a ke sa sebetsa kopa jwang so ne ke tsa re ba tlo re thusa re lokise taba tsa rona ka kopa ka hlompe holo ya cela mamake
ubaba uyasho nje uyamuzwa nje uri hlompho uyiluzitse nje icaqeda uthola umsebenzi. Asangiyenzeli anything asayenzi lapha endlini. Lo muntu lona uyanginyatha uyangithuka emzini wami ungibhekisa ngabafana abancane. Ngemali mawasebenza ama-piece job awusabuyile imali endlini uyadla mina ufanele ubonge mina because yonke into ngiyakho yenzela lapha endlini. Hawu. Bani mama kithi bangani akuthi kuba mamela endlini ngayenza into yonke lapha endlini ngibhadala amabhili ngisiza ngayo yonke into. ngiyabhadala irent ngiyabhadala ama-bills onke so ufanele ubonge mina because udla mina la endlini. Motho molo wa tseba nna ke tsebangane as young as I am ho wena ntho ke itse bang kore motho wa mme relationship kopa ema hanyane motho molo motho wa mme relationshiping tshwantse hantle a respect motho wa ntate ene motho wa ntate tshwantse a providele motho wa mme mara if motho wa ntate asina hona asina ntho eo a ka o providela still tshwantse mo respect the fact that hana chelete ha imini wena tshwantse mo disrespect ma mara yena ufanele abonge mina because ngiyamenzela into yonke lapha endlini yena udla mina ugeza mina ulala khona yimi umpotsa yona nambe yukusupporta beyukunceda ngayo yonke wena uke wambonga ngesikhathi esebenza wena ungasebenzi uke wabuya wazombonga wathi ngiyabonga for ukungisupport ngalesa sikhathi la yaze ngangibongi so lami ngeke ngimbongi ora usakhola ukuthi uzobuya esebenze futhi empilweni ufanele asebenza support abantwana abone yonke into lapha endlini into leyo ethembe ngisebenza mara fanele uhambe odinga umsebenzi sisizane lapha kuyenza into sisizane ngabantwana ngiyokubhadala amafaka everyday kanti imali khona ngisatha kuphi mina manje ngicela imali esivi kuwe uthini wena nje sebenza ama-piece job wayongazi ngemali sisazana kubantwana akule mali job le akusiyo lethengi ekugibeza so umuntu omdala if umuntu okho angasaphindi nje empilweni yakhe athola umsebenzi kwenze ukuthi nje empilweni akasawuthola umsebenzi shuthi ukuthi nje wena umuntu omdala la anyeke kusaba ne respect vela kula respect mama mara awuna lerato mthomo akujaji mara naki katsela ke bona imali yami bothanda respect mina nginikeza inhliziyo yami ungibonga kanje angisizi ngelutho inhliziyo yami yonke abantwana bayahlupheka lapha mawenza ama-piece job awuzivi nge-R1 ukuthi uthenge ukudla kwabantwana ngoba sengifakela isicefe waya ngithi so waphenduka isicefe something lapha endlini sisizane kubantwana cela ukubuza uke wakhuluma naye wamhlalisa phansi njengendoda yakho wathi ngizamile mara angilaleli so mina ngeke ngisamrespect ngihlala ngikhuluma lawo every day ngiyakhuluma njengabantu abadala wena into yenza akusiyo leyo isibotho sifana ngalesa mama how to biza ntate ka gore ke sibotho ka baka la gore asina ene ntate bana ba hao mama motho moholo eo ha iyetsiwi motho moholo laba mara alanda banga isibotho abantwana bakho bazoyibekelela le video bazothi isikolo mara ubheka abakuyikene mudimo motho moholo abantwana yenza ama-piece job mawenza ama-piece job awubhadala irenti ngiyasatha ngemali amashonisa akho wabhadala ubani ngimi ngiyasebenzela into yonke ngiyazenzela ngemali ngayisebenza awuyenzanga anything lapha endlini wayesingazizani kubantwana uke wayifaka na enqondweni yakho lento yokuthi sina abantwana wena wayenza ama-piece job ongazi ngemali ukuthi uthenge ukudla lapha endlini ngoba kuyafana wena uyenza di-piece job uyabona ibhiya wena uyenza chelete motho moholo unwajwala na kamuva motho wona chelete why wena unali chelete mthola ngeze mufa chelete uyakupha imali makayenza dakiwe endlini every uyakupha umuntu omdala imali na uyakupha anginikezi wena uthi wayenza motho moholo wayenza di-piece job usafi ngobani motho na wena motho moholo ska ha o thotse di-piece job unwa obaneng o isa ka itšhelete wa ke re batla o tseba re batla o bua ka nnete ehlile a ke iketswa tseba ngwaneso kore ke utlwa botlhoko re a tshwanetse ke tla ka tlong lo tlhaga le bulldozer pheke e ntsho ya mosadi so o nwisa ke mosadi mathata a ntsenyetsang one stress le bana ba sa kgona go tlhompha bitsong la hae ke stress o isang tavening ke tla jwa ntlong e senang lerato mama edlile ubusuku adakiwe ngiyazama ukuthi ubaba uthi uphuziswa mama ake re mameleng se ka batho ba baholo o go nwisa ke taba ya go wa mo stressa ntho ya o mo fidise ska motho fela e mo tshwarisa kore e mo tlwisa bohloko that's why a qetela a tsamaya aya menating alone mohlomong hano mo fa lerato le respect na tlo dula mele wehlise kancane la ekuphuzeni nje
Yabo. Ngiphuza ngoba ngithanda ngiphuza ngoba nami ngicanga ukungena endlini yami la kumele ngithola uthando khona Mara abantwana bangenaphi ngoba uthatha le mali uthi support abantwana king yami ngithola Ufuna cause ukusapota abantwana ngempahla abantwana bala awuyenzi anything kubantwana uyavuma athi lapho iphutha lami mara mina ngazama ukukhuluma laye ufuna ukulwa because ubuya home every respect day again mama home respect wabona respect vele la yang respect batla trongo motho wena mos umpatha trongo wena umpatha uyasebenza bana baka and uyayazi ukuthi silabantwana mara ubuya attack every day matholi batho ba baholo mama ake ke lilukise nhle ake hane ke yangane athi abuti mama ikho lento lena hle ntwe ke ishebileng mona mama kore abuti o hloka lerato o hloka hlompho ene abuti le wena mama o hloka ho itshware shapo ha ona le tšhelete o tlolo ya dithavene ha ona ntwe bima mona batho ba baholo ntwe hlokeng mona ke respect le lerato a ke relationship ke batho ba litu mama ke kopa hlomphe motho wa hao ke ntoto niphe wayasebenza amaphi job size kuzolungisa lana nithi emara ngeke nilungise indaba le singayilungise ngeke bani endlini ubuya sikhathi akafuni yazi amathaveni ubuya sikhathi wani mama nka batlulukisa ngeke utshintshe kunini mama o tshwana le motho o sa batleng o feto ha o sa rata buti re jwetse re di achieving mama re tsebe kopa re ihlakiseng taba e di camera di re shebile la buti tseba awusamthandi baba abantwana bakho mama ubaba abantwana bami mara ukuthi ngibelana la ukuthi ngingayenzani afanele support abantwana bakhe ha umrati re jwetse fela re batla re confirmela umthandi yena uye wrong ufanele axolise kimi not ukuthi mina ngixolise kuye yena axolise kimi ka bukobetso boholo le nna ke re kopa maitshwarelo ka behavior ka e sa lokang ngayo yonke lento e wrong le ngiyenzi amaphutha wami wonke ngicela ungixolele ngizazama ukuchange nawe ngicela uziphathe kahle nami ngibone njengendoda phakathi komuzi ngiyacela wathi waxolisa kimi every time ngihlala uxolise ngikutshela ukuthi into le ufanele oyeki ukuphuza amabhiya mara uyeki so wena awusafuna ukuthi aphuze ni ufuna ukuthi aphunge abantwana ufanele ma ukuthi ufuna ukuthi axolise kimi ufanele atshintshe behavior yakhe atshintshe ukuphuza amabhiya aze endlini ngesikhathi akhona ukusupporta abantwana okay mina mangakwenza lokho konke wena uzakhona ukungihlonipha njengendoda yakho mama ngizokuhlonipha ma wenza into efana neyo ma wayekho ukuphuza amabhiya ma wabuya endlini ngesikhathi wakhona ukusupporta abantwana bakho ngizokuxolela motho moholo jalo re siamo mama motho moholo aw abuti lwena wa utlwa re mama hantlantle o lla ka behavior ya hao ya o nwa jwala too much yane ke nahana gore mohlomong tshwantse o fokotse motho moholo o tlwella pia hanyane tlwella moleko pia ke moleko motho moholo ke tla sa mo change le nna ke tla ra ke nwa fa efenyana ke tla fokotsa ke nwela le one nyana o fitlhela o ka itlwella fogwedi ha ona bothata o bone gore life e o be ya kana ha ona monna re ka tsangwa ra ka dula ka tlunga ba supporta ke mo ke mosadi ha re bua nnete ai wa itse ke guys ke a tshepa gore la bona re tlile mona la buti Jonas ha re fitla re mosadi wa ha sa mohlompha because of us sebetsa re try ile re fela re encourage re bua le mosadi wa hae however mosadi wa hae a re lena ona le utineya ona le utina go ga buti Jonas ona le holona ona le loetsa eng ntwe ke shebileng gore mosadi wa buti Jonas lena ka le hlakuring le leng ona le ho nkare eng yena ona le ntho ya re vele wa sebetsa wa iketsetsa wetsa engena ka sincenga buti Jonas a phete a tenwe go ga buti Jonas wa nwa a lebetse ga buti Jonas ona le ntho ke stress sa mo sa montlung gore a lone gore mosadi ha sa mohlompha so ke a tshepa le wena mo shebeletseng kapa o simo ke kopa fela re normalize go hlompha batho ba re nyetseng le bona le ba ka ba re motho broke ha re kakang ha re sebedisaneng re be team bathong ha motho a wa ka mo o mo thuse ka mo ke a le rata ka ofela guys. I'll see you in the next episode. Yes baby, let's go le ba le follow bang le sharing di video tsa rona ebile le subscribe wa bona gore mama o jwang